K47 report, bringing news so fast, updates, talking entertainment that lasts. Educate, inform, we keep it real. K47 report, K47 report. Hano rero muri 20 years of King James, celebrating his 20 years. Thank you so much for turning up and coming along. So kano kanya rero ni ibirori byateguwe mu izina rya Bruce Intore Entertainment. Tutanatinze rero reka aduhe ijambo ry'ikaze anatwakirira abashyitsi bacu, dufite aba partners batandukanye. Reka tumuhe umwanya. Bruce, mikoro iri ku ruhande rwaho. Murakoze. Niriwe nitwa Bruce Intore, abamagarariye kampani itegura ibitaramo yitwa Intore Entertainment. So ndashaka kubashimira kuba mwaje hano ku munsi ugoye, umunsi w'umuganda, kubw'igikorwa cya concert ya King James twizihiza imyaka 20. Ni igikorwa kidasanzwe, kuba umuntu agejeje imyaka 20 yakiri consistent, asohora imiziki myiza ikunzwe n'abantu benshi. So ni ikintu cyo kwishimira. Nkanashimira cyane aba partners turi kumwe batumye iki gikorwa gishoboka, BK Bank of Kigali, Primus na BK Arena. So ni ikintu cyo kwishimira kandi ndanabashimira cyane ko mwaje, ibindi turakomeza kubyumva. Narakoze cyane rero Bruce. So uno mwanya rero ngira ngo ibyo mwa recordingaga byabaye ingana mushatse mwabireka, ahubwo amabuye yose muyatereke kuri nyiri gikorwa King James. Imyaka 20 utaganira n'abavandimwe uri imbere yabo, rero tuganirire kuri celebration 20. Murakoze. Abantu bose se ko basa nabiki? Aba bose babikesha Joy Decor House, cause we turn your dream event into reality. Turimbisha ibirori byawe ku rwego mpuzamahanga. Dukora dekorasiyo y'ubukwe, bridal shower, baby shower, birthday na room decoration. Twambika abageni tukanabasohora mu ndirimbo z'ibihozo. Dukora protocole na serivisi utasanga ahandi. Dusiga makeup, uburanga bwawe bukarangarirwa na benshi. Ikitonderwa akarusho nuko ikoranye na Joy Decor House tugukorera wedding interview, live streaming kandi byose ku buntu. Iyo wahisemo Joy Decor House uba wahisemo ubwiza, elegance na professionalism. Dukorera Kigali mu nyubako y'isoko rya Nyarugenge. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri telefone nimero 0782 twambika inzozi zawe ubwiza, ibirori byawe bigasigara mu mitwe y'ababubonye. Joy Decor House, we turn your dream event into reality. Murakoze cyane, ndabanza mbasuhuze, nizere ko mumeze neza. Ko Bruce yaratangiye abivuga, ndabanza ntangire nanashima ko mwabonetse uyu munsi w'umuganda. Ntabwo biba byoroshye, ariko twishimiye ko muhari mukamwitabiriye ubutumire bwacu. So rero ntagoranye muri rusange. Iki gikorwa ni cy'imyaka 20 twatangiye dutekereza ko twabikora umwaka ushize n'ibyakunda birangira bibaye uyu mwaka, kugira ngo binahure koko n'imyaka 20, kuko natangiye kuririmba ubwo nagiye muri studio. Indirimbo ya mbere ikajya kuri radio hari muri 2006, muri nko mu kwa gatanu. So navuga ko rero ari bwo bihuye neza. Ubu nuvuga ngo ni imyaka 20 irenze amezi, wenda ubwo ni ukwezi kumwe cyangwa se n'iki gihe n'ubundi. So tutarekereza rero gukora iki gitaramo, tugerageza gushaka amatariki meza kugira ngo tugikore, tubone itariki yatubera nziza kugira ngo twitegure neza. Yaba ari tariki ya mbere z'ukwa 8 nkuko mwabibonye. Dutangira rero procedure zose, tugerageza guhura n'aba partners kugira ngo turebe uri iki gikorwa cyazabaho. Ari naho nafatira umwanya ngashima Primus, ngashima Bank of Kigali, nkanashima BK Arena yatworohereje muri rusange kugira ngo igikorwa kibe cyakunda. Rero navuga ko ari urwo rugendo rurimo indirimbo nyinshi zishoboka, yaba izo nakoze ku giti cyanjye, yaba izo nakoranye n'abandi bahanzi.
yaba izari zanjye nakoranye n'abahanzi n'izo bansabye ubufasha nk'abandi bahanzi. So harimo ibintu byinshi, niho natwariyemo Primus Guma Guma Superstar, natwaye awards menshi, natwaye ibintu byinshi bitandukanye bitegura muri rusange iki gikorwa kugeza iki gihe cy'imyaka nyine 20. So navuga ko ibindi bintu umuntu aragenda arushaho kubisobanura bitewe n'ibibazo wenda muza kutubaza, numva nahiniraho, ariko muri rusange icy'ingenzi no gushima cyane abanyarwanda ubwo batweretse urukundo n'uburyo bitabiriye kugura amatike y'igitaramo agahita ashira. Mbikuye ku mutima, ndashima cyane abantu baguze amatike, kandi nanabizeza ko igitaramo uko byagenda kose nzabaha ibirenze 100%. Merci. Ijambo ry'ibanze kuri we. Uno mwanya rero ntabwo umuhanzi yabaho atagizwe n'abafatanyabikorwa. Turabizi twese uruhare rwe yarukora n'abandi bagakora urwabo. Abagabo bari imbere yanyu bagize uruhare rwabo rukomeye mu rugendo rwe. Reka tunahere kuri Primus, ngira ngo uwo bafite na fierté yuko no umuhungu wabo. Primus, ku ruhande rwa Bralirwa, ikaze mudusangize abafatanyabikorwa bwanyu na King James. Urakoze. Urakoze David. Nitwa Parfait Muvunyi, yanampagarariye ikinyobwa cya Primus. Natwe duteye ishema no kuba turi gufatanya iki gitaramo cyo kwizihiza imyaka 20 na King James, umuhanzi nk'uko nabo yabigarutseho, yazamutse muri career ye hamwe na Primus. Buri gihe twabaga duhari, Legend wa Guma Guma, ibihe byiza yaduhaye, ndetse na Primus n'ikindi gihe nanone cyo kongera gufatanya nawe mu gitaramo kizihiza urugendo rwe. Primus nanone ni ikinyobwa buri gihe giterwa ishema no kuba abantu bahuriye hamwe bishima babona vibe. So iki gitaramo cya King James ni bumwe muri ubwo buryo n'ubundi dusanzwe tufatanya n'abahanzi gutanga ibyishimo, vibes za Primus. Rero natwe no kuba turi hano nanone. Urakoze. Arakoze cyane rero Bralirwa, ariko akaba ari Primus nka brand yabanye na King James. Our another official partner, Bank of Kigali, our financial partner, imyaka 60, nubwo Tabita atayujuje ariko ari hano kubera Beka tuyishimire cyane kuko ikomeje kuba intore cyane mu gufasha abahanzi. Beka, turi kumwe na King James, musangize ijambo ryanyu abanyamakuru. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Thabit Habineza, n'umukozi muri Bank of Kigali. Tunejejwe kandi duteye ishema no kuba turi kumwe na King James muri iki gikorwa kiwe cyo kwizihiza imyaka 20 ya kariyeri. By'umwihariko nka Bank of Kigali natwe turimo kwizihiza imyaka 60. So urumva ko niba icyo gihe muri 2006 James yari afite konte muri Beka, urugendo tugendanye ni rurerure, imyaka 20 muri 60 turiho nka Bank of Kigali ni ikintu cy'ingenzi. Ikindi binyuze mu bukangurambaga bwacu bwa nanjye ni Beka, ngira ngo ni ibintu bimaze kumenyekana ko Bank of Kigali ni banki y'abantu bose, ni banki y'abanyarwanda mu ngeri zose, yaba mu myidagaduro nka King James, yaba mu mikino, yaba ndetse no mu zindi services zindi, ubuhinzi. Noneho tukagira umwihariko wo kuba dufasha abantu kuri services zo kwishyurana mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Rero kwifatanya na King James muri iyi myaka 20 celebration y'imyaka 20 ni ikintu kidutera ishema, kandi twishimiye kuba turi kumwe nawe. By'umwihariko bikaba bizabera no muri mu nyubako twitirirwa nka Bank of Kigali ya BK Arena. Rero mu rwego rwo kugira ngo dukomeze gufasha abahanzi gutera imbere, niyo mpamvu twavuze ngo tugendane nawe, tumushyigikire muri iki gikorwa cyiza cy'ingenzi, kandi dufatanye twese hamwe mu kuzamura yaba brand ya Bank of Kigali ndetse n'izina rya King James. Murakoze. Thank you so much, Bank of Kigali, investing in Rwandans. Thank you so much for being with us. So reka rero duhe ijambo uriya mugabo bamubona agenda ibirometero byinshi ntibamenye ibimugenza, ariko ni Alexis uhagarariye BK Arena. Alexis, BK Arena, ijambo ni ryanyu. Urakoze. Amazina yanjye ni Sharangabo Alexis, mpagarariye QA Venue Solution,
ariko venue BK Arena. Cyambere nuko nishimye kongera kubana namwe, twe tuva mu bwiza tujya mu bundi. Nkuze gutanga amateka cyane y'abantu duhura, uwo mugabo ngira ngo turaga mu bitaramo byo hanze. Ejo bundi rero hashize amezi make mubonye aje hariya, turamwakira dutangira ibiganiro. Nta mezi menshi ashize tumwakira nk'uko dusanzwe twakira abandi nk'uko njya mbivuga. Rero turishimye ko tugeze kuri uyu munsi kandi haracyari ni minsi mike, ariko BK Arena yo naha amateka. Tumaze kumva igikorwa cya King James, turaganira n'ijye muntu wa mbere ngira ngo twahuye hariya, n'umutse ari igikorwa cyiza. Rero natwe rero BK Arena twashizemwo partnership, ngira ngo biraza kuvugwaho nyuma, ariko ni mu buryo bwo gukorana n'abahanzi, ariko si muri mu myidagaduro gusa, ariko no muri sport n'ibindi bikorwa byinshi. Ariko rero by'umwihariko kuri James, natwe twashaka kuba part of yayo mateka y'imyaka 20. Rero BK Arena nk'uko muyizi, ahantu heza cyane, ibitaramo byiza, hakorerwa ibintu byiza, ibintu by'amateka. Rero tumwifurije kwitegura neza, kandi natwe turi kumwe nk'uko dusanzwe twakira abashitsi bacu, aba client bacu. Ariko kandi nanashimira n'abafatanyabikorwa nanjye, kuko BK Arena itself nubwo twagiramo partnership, hazamo BK Primus n'abandi, bifasha umuhanzi cyangwa ari wese wahakoreye kuba yamworohereza mu bindi bikorwa. So BK Arena rero itself ikora ibishoboka, ariko n'abandi bazamwo birabafasha. Rero sinjya muri detail cyane, haraza kuba umwanya, kuko hari ibyo natwe twashizemwo tuzanafasha n'abagura amatike, counts, n'ibindi byiza byinshi. Ariko intego nuko dushira hamwe, turaza kubiganiraho kugira ngo igikorwa kizagende neza, nitumara kujya mu mizi neza y'igikorwa uko giteye. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Mu by'ukuri agira itangazo ryihariye agenera abitabiriye no press conference ku bijyanye n'igitaramo cy'imyaka 20 cya King James Bruce. Nk'uko King James yabigarutseho, amatike y'igitaramo cya mbere cy'umunsi wa mbere twayashyize hanze, amatike aragurwa arashira. So nyuma yuko ashize, twabonye amakomantere y'abafana benshi bavuga ko twashaka kuza mu gitaramo, ariko amatike ntabwo twayabona. Bamwe na bamwe basaba ko n'igikorwa cyajya kuri venue nini irutaho, ariyo Stade Amahoro. Ariko tubirebye dusanga dufite igihe gitoya gutegura concert nk'iyo muri stade. Murabizi ko gutegura igitaramo cyo muri stade bisaba ibintu byinshi. So aribwo twafashe umwanzuro wo kongeraho umunsi wa kabiri. So ubu ngubu umunsi wa kabiri uri confirmed, amatike azasohoka tariki ya mbere z'ukwa gatandatu, ariho kwa mbere. So n'abatarashoboye kubona amatike y'umunsi wa mbere, nawo bazashobora kuza kuri concert ya kabiri. Harakoze cyane rero. Itangazo nyamukuru King James, ngaho tuganire kuri day 2. Day 2 muri rusange ni ntago bimenyerewe mu Rwanda. Twe tuzi ko umuntu akora igitaramo kimwe bikarangira, natwe dutegura niko twe tubizi. Twe tuzi ko duteguye igitaramo nyine cyo celebrating 20 years bigahita birangira. Ariko bitewe nuko amatike yahise agurwa, nuko ibintu byagenze, kandi ikingenzi no kumva abafana bawe n'ibyifuzo byabo, twese dufata umwanzuro wo gutangira gutekereza uburyo twafata stade, ko twabonaga ari nayo cyane abantu bashaka, no kugira ngo naharya hejuru burya ibiciro byo biba ari bito cyane, kugira ngo umuntu wese nuturutse hanze ya Kigali, nuturutse he wese abone umwanya. Ariko birumvikana gutegura igitaramo cya stade ntabwo byari guhita bikunda mu gihe cy'ukwezi, ko amatike yashize tariki 3 z'uku kwezi, nyine batarenye 5 z'uku kwezi. Birumvikana ko mu byumweru 3 utategura igitaramo muri stade. Ariko tugira amahirwe yo kubona ubundi bujya izindi nama zitandukanye, yaba namwe abanyamakuru, hari benshi hano babimbwiye, navuganye na benshi, tujya inama z'igikorwa gishobora kongera gukorwa na Bruce n'abandi turi gukorana. Ubwo tutirera ikintu gishoboka no gutanga day 2
amatike abantu bakagura umunsi wa kabiri, noneho tugakora ikindi gikorwa, igitaramo kigasa n'igikomeje ku wundi munsi kugira ngo abatarabonye amatike bayabone. So numvishe rero inama zanyu, numva icyifuzo cy'abafana banjye cyane ko aribo nkorera cyane, twemera gukora umunsi wa kabiri kandi nawo nzatanga ibiruta 100, nzitanga uko nshoboye kandi dutanga igitaramo cyiza, yaba uzaza mu gitaramo cya mbere yaba uzaza mu gitaramo cya kabiri, ngombe ntanga icyo ngomba gutanga. Merci. abantu bose se ko basa nabiki? Aba bose babikesha Joy Decor House, cause we turn your dream event into reality. Turimbisha ibirori byawe ku rwego mpuzamahanga. Dukora dekorasiyo y'ubukwe, bridal shower, baby shower, birthday na room decoration. Twambika abageni tukanabasohora mu ndirimbo z'ibihozo. Dukora protocole na serivisi utasanga ahandi. Dusiga makeup, uburanga bwawe bukarangarirwa na benshi. Ikitonderwa, akarusho nuko ikoranye na Joy Decor House tugukorera wedding interview, live streaming kandi byose ku buntu. Iyo wahisemo Joy Decor House uba wahisemo ubwiza, elegance na professionalism. Dukorera Kigali mu nyubako y'isoko rya Nyarugenge. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri telefone nimero 0788 twambika inzozi zawe ubwiza, ibirori byawe bigasigara mu mitwe y'ababubonye. Joy Decor House, we turn your dream event into reality. K47